Halo, cangcingnya Babe. Jumpa lagi nih sama Aye, ondel-ondel Azam Jamil. Kali ini Aye mau mukbang nih, makan mie rebus satu panci. Wow, mantep kan? Ini dia nih mie rebusnya. Banyak kan tuh. Mantap. Ada telurnya, ada baksonya. Wah, cabai rawitnya juga ada. Nih dia. Mantap. Langsung aja kita makan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Mantep, cabai rawitnya seger bener. Ah, lagi ah. Nyam 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 nyam. Sekarang kita makan baksonya ya. Nyam 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 nyam. Enak. Nah, sekarang telurnya nih. Am, 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 am. Gurih, enak. Am, am, am. Wah, udah tinggal dikit aja nih mie. Lanjut ah. Nyam, 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 nyam. Kuahnya nih, uyup ah. Glok, 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 glok. Alhamdulillah, habis juga nih mie. Kenyang juga ya rasanya ngabisin mie satu panci. Oke deh, cangcingnya Babe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah.